госпожа Наташа Иванович од Белград, не така беше? Да. Добар дан, драги, sad već mogu da kažem prijatelji, pošto sam ja ovde došla sa idejom da upoznam nove ljude po preporuci moga prijatelja Gorana Igića, ljude koji su vezani za političku scenu Bugarske, a nakon jednog dana naših razgovora sad već mogu да кажем драги пријатели. Добар ден, драги пријатели. Сега вече мога да кажа, че след един ден познанство с хората тука, които имах идеја да са од политичкото пространство на Българија и другите страни, вече мога да кажа, че сме пријатели и радвам се да съм с вас. Да. Dakle, velika mi je čast što sam ovde. Čest mi je че sam тука с вас. I ja ću reći da ja nemam nikakve pisane papire koji su posvećeni ovoj temi tradicionalizma. Аз ще кажа се нямам никакви писани доклади по въпроса на тази тема за традиционализма. Ali ću dati svoje skromne uvide koje se stekla u novinarstvu, baveći se dugim nizom godina u ovoj profesiji, a između ostalog i baveći se ovom temom na raznim konferencijama, skupovima, mahom vezanim za Moskvu, koja, moram priznati, prva prepoznala značaj kandidovanja ove teme kao važne za ne samo tu oblast vrednosti, koncepta vrednosti, него и sagledavanje u širim geopolitičkim okvirima. Но ще кажа своята дума од гледна точка на журналистка, която има опит на подобни неща, и въпроса ще разгледам и намеквайки на това, че от Москва са първи тези теми обърнали им внимание, което се вижда и от предишното казано. Dakle, ono što hoću da kažem jeste da pitanje očuvanja tradicionalnih vrednosti je uvek skopčano sa pitanjem očuvanja identiteta. Въпросът за съхраняването на традиционните ценности винаги е свързано с идентичността и съхраняването на идентитета на човека. Da li mi možemo govoriti o očuvanju tradicionalnih vrednosti u trenucima kada se vrše brutalne идентитетски конверзije? Дали можем сега да говорим за съхраняване на традиционните ценности и идентитет в момента, когато се извършват брутални конверзии на идентитетите на народите? Говорим о Украини. Говоря за Украина. Govorim o Moldaviji. Говоря за Молдова. I Armeniji. Армения. I ako ćemo konačno i o Crnoj Gori, koja je... И можем да спомена и Черногория в Балканите. Koja je po istom tom modelu izložena. Zašto? Zato što NATO ne može ući u srce Crne Gore. Защо говори за този? Защото и в черногорския модел е идеята НАТО да влезне в средата на Черна гора. Без идентитетски конверзии. А това не може да го направи без идентичната конверзия на идентитета на черногорците. Не може се desiti rat u Donbasu. Не може да се случи конфликта в Донбас в Украина. Ako tome nije prethodio jedan dugačak proces, mnogo duži od 2014. godine, kada mi pratimo dešavanja u samom Donbasu. И нямаше да има война в Донбас и в Украина, ако преди това нямаше дълги години обработване на ума на хората, за да бъдат подготвени за такъв конфликт. Zašto? Zato što je to identitetsko pitanje mahom bilo vezano za crkvu. Защо? Защото този въпрос е свързан и с черква и черковните въпроси. I ne bi trebalo uprošćavati stvari i reći da crkva je samo jedna najstarija institucija u nas Srba, u vas Bugara i tako dalje. Ne, crkva je geopolitičko pitanje par excellence. Не трябва да се упростяват нещата и да се говори само от черква е една от най-стари между Сърби или българи институции на народите.
но въпросът на църквата е geopolitički въпрос par excellence. Kada je došlo do sukoba između Fanara и Руske православne В цркве, момента, когато се случва конфликта между Фанара и Московската било јасно патриаршија, да ќе доći do vojnog sukoba. за мен беше ясно, че ще дойде до военен конфликт. Ja ne govorim samo sa pozicije nekog ko je kabinetski ili redakcijski beležio stvarnost, nego nekog ko je bio na terenu. Не говоря от позицията на хора, които живеят в офисите и нямат връзка с реалността, а от журналист, който е бил на терена на разни места. Dakle, kada sam bila gost kod mitropolita Onufrija Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, Момента, много когато pre бях, rata, когато преди войната бях гост на господин Онуфри от Украинската православна църква на Московския патриарх много години преди войната. i kada su mnogi Ukrajinci bili spremni da potvrde da rata neće biti. И много украинци, които срещна, говореха каква война, няма да има война никаква. Rat je već bio počeo. За Najprej na мен- duhovnom planu, За мен войната започва първо на духовния план, а след това. zatim plan identiteta, След това е идентитета въпрос, a konačno i s tim u vezi sa moralnim i tradicionalnim vrednostima koji je do tog trenutka baštinio ukrajinski narod, a koga je decenijama vaspitavala njegova kanonska crkva. и това има връзка с промяната и отклоняването от морала и традициите на народа, който чрез векове е възпитаван от каноничната църква на територията на Украина. Isti scenariju sad gledamo u Moldaviji. А съвсем същата работа имам сега в Молдова. Goran je pomenuo Moldaviju i činjenicu da Srbi recimo nisu dobro došli. Горан каза, че в Молдова сърбите не са добре дошли. Ja sam trebala da budem tamo strani posmatrač, A- kao što sam bila strani posmatrač i u Rusiji i na drugim Аз izborima. трябва да бъда чуждестранен наблюдател на изборите, както съм била и в Русия и много други страни. Ali sam dobila zabranu od CIK-a kao nepodobna osoba. Но от молдовските власти, Централна избирателна комисия, получих отговор, че съм нежелателна личност в Молдова. Ali najadekvatnije objašnjenje dali su mi ljudi iz Moldavske crkve. Но получих обяснение от хората от Молдавската църква. Ne, neko koji zastupa ovakve stavove nije dobro došao u zemlji koja sebe kandiduje za nekakvo srce demokratije u tom delu. Те ми казаха, с своите идеи и ценности ти не си добре дошла в една държава, която иска да стане център на демокрацията в Ali Европа. čak i da napravimo mali otklon od tih crkvenih pitanja, kao geopolitičkih, И ако направим един отклон от тези църковни въпроси към геополитическите, da li mi možemo govoriti o očuvanju tradicionalnih vrednosti u okolnostima kada imamo agresivnu militarizaciju Evrope, дали можем да говорим за съхраняване на традиционалните ценности в момента, когато имаме една агресивна ремилитаризация на Европа? kada imamo akte Evropske unije koji Evropu stavljaju u poziciju digitalnog logora, imamo akte, oprosti, koji ograničavaju slobode Android telefona, onda imamo njihove akte koji se odnose Chat 2.0, koji zapravo sve te nekadašnje digitalne slobode svode pod nadzor i apsolutni monitoring državnih vlasti nad našim pojedinačnim društvenim političkim aktivnostima. Можем ли да говорим за съхраняване на традиционализма, ако в момента, когато имаме акти от Европейската комисия, с което се ограничава достъпа върху някои платформи и в
цифровизацијата, когато се превршта практически в еден концепт на дигитален логор и с платформите Chat GP 2.0 и с други, кадето някогашните дигитални свободи вече не са такива каквито са били до преди няколко месеца. И наравно месеца. okolnostima kada se vrlo glasno govori o činjenicama da bi Baltik ili Crno more mogli postati novo poprište novog rata koji bi se iz Ukrajine zapravo prelio на Европа. И в условията, когато вече открито се говори, че при Балтика или Черно море могат да стават на места като място за сериозен военен конфликт. Ja ću se poslužiti jednom anegdotom svoga kolege koji je globalizam nazvao hidrom, dakle božanstvom. Аз ще кажа за една алегория на мой колега, че глобализацията е една митологическа хидра. Ako je odsečemo jednu glavu, izrašće nove dve glave. Ако и отсечем една глава, дигат се други две глави. U tim okolnostima, a pritom ta ista hidra globalizacije, opet u kontekstu tradicionalnih vrednosti, šta nameće nama? Тази хидра в контекста на глобализация какво ни дава на нас? Šta mi imamo? Imamo zelenu agendu. Имаме зелената агенда, koja agresivno se promoviše u Evropskoj uniji, nema pokriće ni u naučnim която агресивно се намеква од Европейския съюз, а няма покритие в научните изследвания. Имаме феминизъм, koji propagira individualizam, който е всъщност една форма на индивидуализъм, gdje su tradicionalne vrednosti ne postoje. Къде са тук традиционните ценности, няма ги. И имamo digitalnu kontrolu. И имаме дигиталния контрол, под която се сме всички. Moj utisak, ako hoću sve to da stavim u neki širi plan, dakle u neki geopolitički, sve ovo što sam pobrala. Ако на широко погледнем това в геополитически план, всичко, което казах, naše očuvanje tradicionalnih vrednosti neće se čak desiti ni pod okriljem crkve, neće se desiti u Evropskom parlamentu, neće se desiti u našim društvima. Da li ćemo mi sačuvati ili izgubiti tradicionalne vrednosti, odredit će ishod rata na Ukrajini. On se ne vodi za teritorije, to nisu teritorijalne aspiracije, to nije, ne govorim o prestrojavanju Evrope, budućim centrima moći. To je borba za pogled на свет. Аз смятам, че бъдещето за съхраняването на традиционните ценности е пряко свързано с войната в Украина и това не е толкова война за територия, колко война за един мироглед и ние няма да съхраним ценностите върху формата и в черква, и в други места, освен ако не разберем същността на тези проблеми от по-широк мащаб. Dakle, ovo je rad za pogled za svijet. Това е борба за мироглед. Dakle, ne za teritorije. I kada sam ja lično boravila u Donbasu, и когато аз бях в Донбас сама, bila u komunikaciji sa tim ljudima i gledala istoriju oči u oči, и когато гледах историята очи в очи с тези хора, ja sam shvatila da se u tom rovu rešava upravo to pitanje. аз разбрах само със себе си, че този въпрос се решава на тази фронтова линия. I konačno hoću da kažem da, naravno, to nije jedini front koji se vodi, jako bitan jeste информационни фронт. И за край искам да кажа, че това не е единствения фронт, който съществува и много сериозни информационния фронт, който е също фронтова линия за борба. I otuda moja uloga kolege iz Poljske ili uloga kolege iz Budimpešte nije ništa manja nego tog vojnika
на првој линии. И смятам, че мојата роља и моите колеги од Полша и Унгарија не е помалка од тези солдати кои се на пряката фронтова линија. Ја неću koristiti ovaj prostor za nekakvu promociju, ali... Не искам да правя лична промоција и да говоря за себе си. Ja inače radim u više medija i radim ceo život u mediju. Аз през цялия живот съм работил в повече медии и сега работя и цял живот съм журналист. Ali sam prošle godine pokrenula jedan projekat, međunarodni sajt dvojezični, srpski i engleski. Но миналата година реших да направя нов портал, англоязични и на српски език е този портал. Zato što sam shvatila da samo na taj način, ono što mi, vojnici, novinarstvo možemo da uradimo, jeste da uvežemo sve konzervativne struje u jednu bazu, odakle ćemo svi skupa delovati i odakle ćemo svi skupa moći spremno da dočekamo ono što će Evropu zadesiti 2027. Идеята ми е да повржем секи конзервативни линии из цяла Европа, които помежду си имат или нямат комуникација, и така да имаме, да дочакаме момента когато Европа ще бъде предрешаващи дни. Autori nisu samo srpski i vaša Rada iz Evropskog parlamenta imala autorski tekst kod nas. Искам да кажа, че авторите не са само од Србија и ваша Рада од Лајко од Европейския парламент имаше един текст за нашия портал. Pišu ljudi iz Evropskog parlamenta, pišu ljudi iz Jermenije, iz Kazahstana, Kirgistana, Nemačke, nadam se evo sad i Bugarske, i ja vas sve pozivam da ako budete imali neke teme, naša vrata su širom otvorena. Нашите врати се широм открити, защото ние вече имаме много автори од Казахстан, од Арменија, други страни, Германија, но ако имате някои теми интересни, винаги можете да пишете при нас. Mi ne smemo da dozvolimo da recimo činjenice, sve što se dešava u Bugarskoj, da Srbi не знaju ništa o tome. Аз смятам, че не можем да позволим, например, србите нищо да не знаят какво се случва в България в момента. Znate, to je jezivo. Това е за мен страшно. Pomenete Jermeniju, da oni zapravo ne znaju šta se lomi kroz Jermeniju i kako velika pitanja tu prolaze i da Jermenija nije incident, nego će u nekim budućim vremenima ono što se dešava tamo postati ovde nekakva vrsta правила. Или арменския модел, защото много от тях не смятат, че това е сериозно какво се случва в момента в Армения, а всъщност не разбирайки, че този експеримент в Армения, който сега е този модел, ще бъде применяем и на други подобни страни. Eto tako, dobrodošli ste svi na moj portal, u moje medije, i moja želja je da se svi uvežemo i da svi više znamo jedni od drugima i da mi koji baštinimo ovu liniju, konzervativnu i jedino zdravu liniju, koja još uvek pominje i govori o tradicionalnim vrednostima, kada su one svugde pogažene, da zapravo zbijemo redove i da spremni sačekamo ono što će nam se sasvim izvesno desiti u Evropi. И за крај да кажеш, всички сте добре дошли за комуникација, за всичко със сътрудничество, защото всички сме од една консервативна линија, която е здравомислеща предимно, и трябва да се свържем, защото със сигурност ще дойдат такива предизвикателства, които ще ни накарат да работим заедно. Спасибо большое.